bayita ngo ni Visca Barça Visca Catalunya Meskun Club ngwirenze kuba ikipe Barcelona. Oh la 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 la. Muri Barcelona rero bimeze bite? Oh la la, ni nabo bafite umukinnyi watsinze igitego cya nyuma cy'igikombe cy'isi bamwita Ferran Torres ngo ni the World Cup hero. Ferran Torres ni nawe tugiye kugarukaho. The new Iniesta yabaye igikombe cy'isi muri 2010 Iniesta, undi yongeye kukibaha 2026 nanone ari umukinnyi wa Barcelona bamwita Ferran Torres. Amakuru rero aravuga ko uyu Ferran Torres umukinnyi ukina satira mu ikipe ya FC Barcelona, amakuru aravuga ko uyu mukinnyi ngo yaba yitezweho kuba yasohoka mu ikipe ya Barcelona, aho hari amakipe amwifuza arimo Paris Saint-Germain, arimo ikipe ya Aston Villa y'umutoza w'Umwespanyol, arimo nanone ikipe ya Real Madrid nayo iri kuvuga rwihishwa. Ayo na amakipe ari kuvugwa kuri Ferran Torres. Uyu nguyu nawe ngo ashobora kuba yasohoka muri uyu muryango. Ruganzu Eme, iyi nkuru yagaragaye mu itangazamakuru byinshi mu gihugu cya Espagne. Ari isoko ganaro kiri tuni byose ni inkuru zita mbere ku cyo club yifuza kanu kanya Barcelona umukinnyi bifuza ko Barcelona yifuza ko yakongera amasezerano cyo ni kimwe akabiri nacyo nshingira muga ngo abandi bose nicyo bitamo ni wishwe ko mbere ko campaign mondial itangira hari amakuru bako byibuze Madrid preto Barcelona cyo ko yamurekura ikaba yenda yashaka abataka babiri muri samime cyangwa se wenda yashaka umutumwa atakumwe akabenda bamukoresha nk'umubyaye no ko byizwane gusa byanye n'amasare n'indi yo komande akaba ari ikintu cyasa nka hari priority muri mondial hagati ekipe ya PSG kora transfer ya y'umuhungu w'umunya Portugal Carlos Ramos bahita bategeza kugira ko bashaka umuntu wamusimbuza bategeza Ferran Torres, ariko ntibakurikirana ubutango no approaching Barcelona ngo bagane kujyanye n'icyo bitango icyo iribuze gusaba uko kanya bagisunika Barcelona isa nkaho yongeye kwisubiraho, isa nkaho yakwemera kugumana Ferran Torres hanamo ko yasohotse nyuma gutsinda igitego cya gitanga igikombe bwa kugizeho bamaze kusanga bategura no muri kina butango ni kontra nshya ya Ferran Torres, ariko bukeye mondial amaze kwiserebura mu rugo i Madrid hazamo n'icyo kintu cyo kuba ngo Madrid no yategeza ko byuse yamwongeramo wenda kuba yagira ibyo bafasha mu no kubabera backup kuri Kylian Mbappé rote muri rusange. Nabako byumva ngo ni izo version zigiye zitandukanye, ariko kano kanya ikintu giyanzwe amaso ngo Ferran Torres we akeneye iki kubera ko nyine aracyari calme, ariko ku cyitwa PSG cyo na Luis Enrique babanye amakuru avuga ko icyo nakwita ngo go ahead yayimuhaye kuba byiza bakwa approaching Barcelona bagara ko byiza Barcelona yakunda ko Ferran Torres yasohoka, ariko kano kanya igihanzwe amaso ni kimwe Barcelona izemera kurekura Ferran Torres. Amakuru ava mu gihugu cya Espagne aravuga ko ikipe ya PSG yo yemeye gutanga miliyoni 25 z'amayeho ikongeraho izindi miliyoni 10 muri add-ons, ariko ikipe ya Aston Villa ya Imari Unai baravuga bati nyuma yo gutwara Europa League twebwe twatanga miliyoni 50 z'amayero ewana tukaba twazitanga kuri Ferran Torres. Alan umuntu aribaza, can this transfer be materialized? Icyambere kigoranye kuri equipe FC Barcelona nuko isoko ryabo kuri ba rutayizamu ari ryo ryabagoye kuruta abandi. Yego ni uhita utekereza kuri Karim Adeyemi, ubwo ndavuga ku bakina komande ndetse na Anton Gordon, ariko twibukanye yuko batakashe Robert Lewandowski. Mbere na mbere uwo ni umusozi kuba ugiye mu isoko aho ugomba kuba wasimbuzo bita Robert Lewandowski ubwabyo birakugoye. Ese dossier zindi urimo urakurikirana kuri Lewandowski zirakoroheyezo jya kuri yo na Alvarez, ibintu biri kugorana binatanga amahirwe yuko to some percentage dushobora kubona Alvarez akina equipe ya Atletico Madrid mu mwaka utaha w'imikino. Bivuze yuko ibyo mu gihe birimo birakugora, ese uri tayari kuba wafata iyo risk ugashyira no mukinnyi ku isoko kandi bigaragara yuko usibye no kubona backup wanabuze top targets, icyo ngicyo ugashyira ku ruhande. Iyo ngiye rero ku mukinnyi nyirizina kuri Ferran Torres, nawe ni umukinnyi bisa nkaho bijyanye n'igihe amaze arimo arakina aka kanyageze mu myaka 26, kandi iyo uvuze imyaka 26 reka turebe imyaka ya Oyazabal ahita yibona nk'ahazaza ha Espagne kuri uriya mwanya. Akavuga se nimba ndi muri equipe ya Barcelona bamfite kandi buri season ngaragaza yuko ndi umukinnyi urimo rakura, aka kanya ibyo bintu birimo biramfasha iki ku giti cyanjye nk'umukinnyi. Navuye City, ubwo navuye Valencia njya muri City, nje muri Barca, ariko still profile y'umu backup striker nagiramvaho ku myaka 26. Ni gute utatekereza ko uyu musore yavuga ati Ole Watkins
arimo arava muri equipe ya Aston Villa irashaka kumukoramo business bijyanye n'imyaka agezemo n'ibibazo bya financial fair play. Njyewe ngiyo nkababera umutitireri cyane ko ari umutoza nka Imari w'umwespanyol n'ibyakoreza La Fuente kujya mbona muri iyo shusho y'umukinnyi ngenderwa ko ndumustata ubu nuwo bita Ferran Torres yibaza. Ariko reka tujye kuri equipe ya FC Barcelona urekuye Lewandowski kandi nabo uri muragura twaje tubona ingero z'abakinnyi wagiye ugura ku isoko aka kanya ku ngoma ya Laporte ku ngoma ya Bartomeu n'abandi bagiye babanzaho ba Sandro Rosell n'abandi bose n'aba Josep Nunez nibize ngo bite bitanga umusaruro. Ariko iyo wagiraga amahirwe ukaba ufite umukinnyi mwiza nk'uyu ukubwira uti ngiye kuri backup role aricyo nakora icyo gihe se kumurekura niyo shwa nziza kubera amafaranga ushobora kwakira amafaranga nk'amugani wa Yuri Hones ariko ugasanga ibiri mu kibuga ntabwo represent icyo washyize muri konte. Icyo ni kimwe nkabonde yakuri Ferran Torres muri saison ya mbere akijya muri Barcelona yatsinze ibitego 7 saison yakuri cyatsinze ibitego 11 saison yakuri cyatsinze ibitego 19 saison yakuri cyatsinze ibitego 21 meaning ni Ferran Torres uri kuri growth curve nziza ari gukura saison ku yindi la saison ya Lewandowski yavunitse almost all season uno musore akina match 49 abanzamo 3-1 nibwo bwa mbere mu mwaka w'imikino yakina ino mikino bivuze yuko kuri Barcelona mu kurekura no mukinnyi baba batakaje wa muntu wamaze kubakamo icyo kintu cyo kuba yaba ari muri group akishimira inshingano afite akaza gatanga umusanzu naho bagenzi be batari gukora ubwo turavuga bavunitse icyo kintu kuri Barca nkambona Hansi Flick nkuko yaganije ba Casado nkuko yaganije ba Eric Garcia ba Christensen bakemera kuhaguma nekeza ko bahamugumisha mu gihe bakirimo baraganiriza iyo top target yaza igakompeta na Ferran Torres wenda next season akagwaho bati profile yawe niyi nimba utarengura urwego busohotsa. Coach wowe urabyumvute iyi transfer Ferran Torres yasohoka ise Barcelona ko bari kuyidanangira kuri Julian Alvarez wapi biri kwanga ese Ferran Torres bamurekura nyamara ariko kandi asigaje umwaka umwe amasezerano ntago buriya akenshi Barca umukinnyi yifuza gusohoka akagenda mbona birangira agiye njye nzibona niba batadanangira amasezerano simbizi niba batazitira abakinnyi simbizi ariko none Barcelona position irimo zakemera Ferran gusohoka icyambere barifuza kumugumana yego gisubizo ni yego ariko none offer bamuha ifite ukuntu bitari hejuru cyane kandi cya kabiri iki gikombe cy'isi kiramu brandinze kiramumuritse ari cyo byongeye ku gaciro kimuha kandi gaciro yego ku gaciro kimuhaye yaba we yakungukiramo yaba Barcelona yakungukiramo naramuka akomeje kwimfasaizinga gusohoka ntekeza ko Barcelona ibizo kuza kumuzitira ahubwo yaza kuza kumuryamo amafaranga kuko none Barcelona y'ubwayo ntago akakanya ahita mutekeza nk'umusata indi mpamvu Barcelona ishaka kumuryamo amafaranga Barcelona yo iravuga ko ari miliyoni 50 z'amayero niba uzifite ngo uzutware Ferran Torres usigaje umwaka umwe w'amasezerano. Iyo mpamvu ni yihe rero Barcelona ubwo yamusinyishaga muri 2022 yashyizemo clause ivuga ko igihe bakenera kumwongera amasezerano urumva asigaje umwaka umwe Barcelona imugumanye byaba bivuze ko izamurekura akagendera ubuntu uwo mwaka urangiye ngo ariko ngo igihe Barcelona yategura kumwongera amasezerano igomba kwishyura Man City amafaranga ari hagati ya miliyoni 7 z'amayero na miliyoni 8 z'amayero. Iyo clause irimo Barcelona ikavuga iti rero uyu mukinnyi habonetse uduha miliyoni 50 z'amayero twamugurisha aho kugira ngo tuzisange Man City hari amafaranga turi kuyishyura kubera kuba twamwongera amasezerano Ferran Torres. So reka tuze mu kanya gato rero twerekeza ku ikipe ya Arsenal tugiye kuyiganiraho neza cyane abakunzi ba Arsenal nimujye kure iracyari 10 zone n'abasore banyu turahari cyane.